paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Apay nagdigos ka, badawng? Nay, no saan ang agdigdigos? Reklamo ka reklamaw. No agdigos agreklamo kalat ta. Adda papanam? Di op ko ita, ijay bangkag. Aginanak mo ta. Kahit Mapan ko pa siya rin ni kumpare nga inteng. apay pasya-pasyaram data akong paray. Nay, agkumpare kami nga raw. Nambarak mo tayo na mapan makikapay. Kahit masapol nga digos ka. Nagpabangluwak pa yan Kunamlan special data papanam. Kapitan Gayam, naskin mo't anabang luwak asumangukin kwa na Papanam, tataba daw. Bisitag na Uncle Mau. Anya nga'y tintugot, Mau. Ay, awan mapan ko lang mo't bisitain. Apay, naskay nga gawita. Sana basta gawawat ni Uncle ko iti bisita. No awan, ti pasarabaw. Dagijay daduma Angam siya, takumpare nakmait, mabalain. Sige, makamo kayaw. Wain, medyo nabayag kay saan kami ang nagkitkita kini kumpare. Mailiwak mo't akin kwa na. Parinteng! Pare! Si kamot gayam paray. Umay ka bisitahan, pare. Agure ka. Patingga kala dita. Ha? Apay ngay, pare. Di nakadipaster kay. Amok nga umay ka makikape. Wain, pare. Aday tugot mo nga asukar. Anya? Naibos ti asukar mi. Unay mo't din, pare. Umayak la umiliw mo't Kat masapol pa ay ati asukar. Ay naibos nga road. Malah, pare. Kat anya ngay. Umala makisarsarita na. Ay saanin? Irikap kunday tiri daw. Tagsublikan taw. Inton adati kape kan asukar may. Ay, agure pa mo't Ay saan? Ha? Tagsublikan ton. Unay mo't daytan a kapitan Ne, asino ti dakdakamata, maray? ni kapitan marurudak iti inaramid na kinibadungkaw. Anyat inaramid na aya. Ay, idinapan pinasyar ni badungkaw. Imbaga nakit din asan amabalin nga agpasyar no awan awit na akapi kan asukar. Anya? Anya a klase a kapitan dayta, taawan la apulos ti kapi kan asukar dan. Naibus ngagpaiso, maray. Kano mano nga aldawan asaan dagim matgatang dito tersenak. Di oray man awan ti mang bisbisita kan kwanan o kasta mo lang. Isungaron nga awan ti bisita na. Tawan ti asukar kan kapida. Iso ako nakin ni badungkaw. Asaan nan apaspasyaran ni kapitan? Naggasgastos lang. Nagkuripo mga min ni kapitan. Jakon pinagsubsublay ni badungkaw. Rumbang laang Kunak, asaan nan abisbisitaan ni kumpare na. Uray syakmat Syak katagbalon iti kapi kan asukaran. Saanan Hanggang agrunda kami itong rabe. Ay katarumbang laing Awanan ti baterya ti flashlight may. Na, apay nga ibagayo kanyak ngay. Sino nga'y kumati pang ibagaan may? Ay makamuki mo din Awan pa'y pagkapi may. Nagrigat ti agpuyat kaya. Basol yun Unay matanday tanggal. Agtip-tipid kaya ti barangay. Ha? Danumlatan anapudot ti inuman nyo. Ay, kasi kami matanggal. Pasensya kayo. Awan nga ron ti kape.
Nay, apay tanasip nga ti aglawlaw ti barangay. At damat street light ti ko na, kwaraw. Awan ka no ti pagbayad iti kuryentay. Anya, Awan ka no ti pundo ti barangay. unay mo ti kasto yan. Iso nga ganos tayon Talaga anasip ngeten ti aglawlaw ti barangay tayaw. Jak makita ti pagnaak amapan makichismays. Ha? Uray rabrabi ngamin mapan kayo pa'y lamakichismays. Ay, kat siyempre basta da chismis ka, mapanak makichismays, oray anya nga oras. Pabuludan ka kumay ti flashlight. Angam, awan mo't bateryana. Anya, ay saus, kasano nga inod nagtatakaw? Yagtakaw dalatan. Ay, awan pa'y mat armas yaw. Adarmas may. Awan mo't makita nga igam mo nga armas. Mabitla nga. Aw, daytoy man. Anya nga dayta? Binalsay. Dayta, ti pagpang-uryo ka dagiti agtatakaw. Ay, tapno maom. Dinagas ko daytoy abinalsig ije balayaw. Hanggang, kasano ngay mabutbutang mi dagiti agtatakaw. Kat binalsig lang mo ti armas may. Bakit ata dati binalsig nga armasyo ng ti awan? Dinagas ko pa ije balay da tatabadong daytoy abinalsig. Sa nabalay ta, may salaang mo dati binalsig a dinagas mo. Anya may salang. Sagay sa kami at anod iti dinagas abinalsig. Bayam Sobramot tanti pa nagtipid mo hanggang. husto laeng. Maganda yan. Okay. Anya ngayon ti mapasama ki barangay haul. Kat ag-duty tayo lata sagpaminsan. Ha? Pati pa nag-duty? Matipaid? Kat ada nga rod holiday. Hagasam ngay dayta. Kan may mayat no 5 hours lang ti pa nag-duty iti one day. Anya? Wun! Saan na mabalin ti ag-overtime? Sige. Agronda kami mat nga rod iti 3 hours. Nay, anya ti pampanunutam badaw. Agarami daksa iti dakis ato yan. Anya? Isuntumot la binalsig ti armas dagiti tanod no grondada. Jak kabutay tuyang. Mas daawa nga raw kadagita at tanaw. Iso nga men ti bilin ni kapitan. Ay, una yan day to yabhiyag. Ay, ewan pa'y mo't masid si data. Ay, sana problema day tatuyang. Siyak, ti makamaw. Chip, adda agtaktakaw iti manok ijay Tiliwaw man Sikan sika ti Chip tanod. Saklatami nain. Ayan na. Dayjay nakapuraw. Adangag paiso inala na amanaw. Kamata mohon Chip. Ay, sapay nagsip ngay. Kamata mohon Hoy! Sumartang ka nagtatakaw! Sumartang ka! Si Martin account. Tataba daw? Hoy! Apay day tama na. Manok ti karubam day ta. Inalak nga raod. Isublame. Ay, saan? Awan si Dain may. Isublame wano saan? Saan nga raod? Adarmas ka. Ha? No di mo isubli day ta. Ipang urkokin ka day ta. Apay nagkatawa ka. Ay, sana gaya mamabutang ni Tarmasyaw. Binalsig lang, Mike. Saan mo akabutang ti binalsay? Ay, saan? Iso nga iyawid ka, unday to'y manaw. Umay kan tumakisinaway. Ay! Tataba daw! Isublim day tamanaw! Awan, saan nakabutang ni tatabadong daytoy armas tayo abinalsay? Isumot lagayam nga inyawid na latta jay manok at iniliw na. Nas ka na masukatan daytoy armas tayo. Anya nga iti isukat tayo. Jay talaga nga armas dagiti tanawd. Kat kunamat nga agtip-tipid ti barangay. Kastamon timbagan ni Uncle ka. Awan saan da tayo akabutang dagiti agtatakaw no binalsig ti armas tayo. Agpurpurak ti darak. Baka ungitak ka talaga. Apay, Kapitan. Agasan. Natiliwan na pare ba dong agtaktakaw iti manaw? Naglukon? Kinamat pa'y dakwarog Kahit Angam kunamat kanu dayjay apari ba daw? Adi na kanu kabutang dagiti armas dakwaraw, gaputa binalsig lamang. ay na,
Asino mo nga mintag butang iti binalsig ngay, Kapitan? Jak tupay mabutang. Sukatan tayo. Ay, Jay kumangamin talaga nga armas, ate armas da. Sukatan tayo iti sabali a binalsig, Anya? Diya binalsig kaon. Ay, kunakman no talaga nga armas, Kapitan. Papa na, marito yan. Ije barangay hall, maray. Mapanak man mga la iti barangay clearance ka. May mapang ka Mapanak man nag-apply iti trabaho. Iraman mo pa'y kumanaan ni Badong Mau. Siyak pa'y mata. No makastra ka kaun, isunton ti sumarunong nga isarakaw. Iso nga inakaun maray. Kapitan, umayak man. Bakit? Umayak mga la iti barangay clearance ka. Ay, umunag ka Nakaunag ako, kapitan. Ay, wala na. Kat, Pagtugawan na ko na. agtugaw ka? Awan ba't pagtugawam? Unag paisaw. Ay, tumakder kalatan. Ay unay matan da ito a barangay hall. No, agreklamo kan. Hanggang nangala ka kumabot iti pagtugawam, Di ka pa'y naglagbok. Ay antibol pinyaw. Di ka nang itugot. Pati bullpen, awan. Ay, day tatirigat ka da kayaw, marwam kayaw. Puro libre ti da iti utak yaw. Kasano ngay nga ro di barangay clearance ka. Ay, agitugot kayo iti computer kan papel. Saanan anasaya at ti mapaspasamak dito'y barangay hall. Agreklamo kamay. Iso nga ron nakatakder kami amin akakagawad, tawan tugaw ije barangay hall. Ay unay matdaytan. Awan amin nun. Imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay, Mare. Podno gayam ti mangmangag ka. Pudno la unay. Kag nangipanan na ngay ti pundo ti barangay, maray. Imbulsa na nga ron. Napunon ti amin abulsa na ano kasta. Taimbulsa na mo't amin na. Ay, nagadumot gayam ti kwarta manggay. Basit pa day ta. Nangalamay kada kita. Apay adamagan pailaan. Ay, nagluko kan. Damdamagak lang, mate. Ay, inak ibang ko na gito Kaduan ka ng gay. Isa nga sa ako dyan ibang ko. Nagadaon. Kabailam abaklay. Tulungan na ka. Kapitan! Mapang kami agibang ko kundi ko na kagawad ko na. Agas may kagawad. Sanga sa ako kano ti ibang kumay. Na, mapanyo ibang ko ti tinukong ni Kapitan. Anya? Iso nga awan tugaw ken bulpen dito'y barangay hall. Tatay igatang, tinukong mo, Kapitan. Pudno ka day ang kay. Saan ba't nga amin? Kunti lang. Diyak nga rod kaya ti sumurot kan kay di bangkaw. Apay ngay? Isublim kit di dagiti tinukong mo a kwarta. Agturungan dito'y dagiti umeag-imbestigar, Kapitan. Anya? Ay, saus. Ay, sus. Awanin ang kail. Maamuandan ti mading aramid mau. Naspakan! Ay, kapitan! Saan ka nga garamid iti kalukwan? Tapno saan ka amadaksan? Nang runa kat sikapay ti kapitan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipaying istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.